आकाशवाणी इम्फाल R.K गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन हाइरी राज्य अस्ता शांति पुरकनबा मार अमदे थादो फुरुकी लुचिंगबा सिंगा वारी सानरी तरानिथोइसिबा मणिपुर विधान सभा की तरुकसुबा मिफम ngasi लोइसेनख्रे सभागी मिफम मतम कक्तन यैथोख्रे कांग्रेस लुचिंगबा के मेघचंद्रन हाइरी विरोधी एमएलए सिंह विधान सभा दा पुखटबा वाफम सिंह राजनीतिक खुदोंचाबा लौबा नते मियामदा लान उहनबा होनरकपा लाइबक थीबनी राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नंगासी माक अहानबे बिष्णुपुर जिला की खोंचता रिलीफ कैम्प लेबा मियोसिंग हक्थेंगना उनरख्रे अमसुंग राज्य सरकार हयेंग अथौबसिंग निमित पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन सिंह हाइरी राज्य अस्ता थोलिब इरांग असी वारोइसिन पुरकनबा मार अमते थादो फुरुक लुचिंगबा सिंगा वारी सानरी मसिग लोइनना अतोपा फुरुप सिंगसु वारी सानदुना सरकारना अथुबा मतमदा लमदमसिदा शांति पुरकनबा होनरी वफम सिंग असि पंकिबा विधानसभा मिफमदा मुख्यमंत्री न फोंदोखिबनी मिफम मदुदा एप्रोप्रिएशन बिल पास तौनबा खनबदा श्री बिरेन हाई राज्य अस्तगी मितोप खंदोंनबा होनखिबा ड्रग थिंगबा याउना रिजर्व फॉरेस्ट आइन कायना लम खोमसिलंबसिंग तथोकलोबदगी इरांग असि थोरखिबनी अदुबो सरकार असिना अंगम थाक्ता होनदुना तंगदु लैताबा पुरकनबा होनरी राज्य अस्त चनरंबा एफएमआर लौथोखिबा लोइनना मियामना पामलेबा एनआरसी चनहनबा अमदी भारत म्यांमार ngमखै परिंग संबल खाबगी थबक अथुबा मतमदा लोइसिनबा हाइबसिदा सरकारना अहेनबा मियंग संगली असिगुम्बा तानफम असिदा अमना अमदा मतेंग पांगनबगी महूत राजनीतिगी खुदोंचाबा लौदुना इरांग सागनबा होनबिगनु महाकना हाई राज्य असि वाथोकना मरम ओइदुना लांजेनरिबा मियामबु तेक्ता काइतना अमदी तंगाई फदबा मतेंग सिंग पिदुना लहेनबगी महूता मखोइदा एमएलए खरना इनसिनदुना वाकत मिफम फंबा अमदी वाकत खोंगचना सिंगबस अहनबगी थवंग सिंग लेपियो श्री बिरेना बांग्लादेश थोकिबा इरांगुम राज्य असि थोरक लोय हाइनिंगाई लेति हाइना विरोधी एमएलए अमना फोंदोखिबा वाफम अदु लाइबक थिबिन हाइना फोंदोखि मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन सिंह हाइरी मणिपुर लेरिबा जिला सिंह असि अमुक हना सेमदो सेमजिन तौबगी तंगाई फदबा लेइरे असिगुम्बा खोंथांग असि पाइखलकपा मतमदा सरकारना मरी लेनबा एमएलए सिंह सिविल सोसाइटी की मिहुत सिंह अमदी विलेज चिफ नत्रगना फुरुप सिंह लुचिंगबा सिंह पुन फमिनदुना यानबा अमा पुरपगी तंगाई फदबा लेइ ngasi sabada एमएलए लैसु कैसिंगना पुखलकपा कॉलिंग अटेंशन मोशन अमगी पाखुमदा मुख्यमंत्री हाई राज्य असि जिला खरदी लेंगा शासनदा खुदोंचाना मोंगदा सेंदोक छादोपी महूता राजनीतिगी खुदोंचाना ओइना सेंबा थेंगनरी मसी मथक्ता कनागुंबा फुरुप अमना जिला अदुबु मखोइतिक ओइबा जिला अमने हाइदुना अतोपा फुरुपसिंगदा पामदबा थवंग क्या चथरकपा थेंगनबा सि लाइबक थीबनी राज्य अस्ता तंगदु लैताबा अमदा कांगलुप मसे नुसी चाना लेमिनसे हाइबा तारबदी जिला अमपु फुरुप अमतिक ओइबा जिला अमने हाइबगी वाखलोन नसि थादोकपा ताई हौजिक लेरिबा जिला के बाउंडरी की असोय अंगामसिंग असि सुमथो हौद्रबा तारबदी तुंगदा हेना नुंगाइतबा क्या थोरकने हाइबगी वाफम लै मरम अदुना सभागी सदस्य सिंग याउना मई लेनबा पुमना मंगना मसी सेमदोकनबा खननेनबगी मतम यौरे डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन सी इतनी बेस होना डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट होने डिस्ट्रिक्ट टू मोय की ने खनबगमना याम सांग सोयरा खुदि सुमथोको पागे ngमोय अदुबु सोयरा इबाय खोयदा तौरमिबो मयाम सिदे सुमथोकोदि मतम संगनि अदु सुमथोक्तबदि याव aduna district boundary city administrative convenience ki damakta adugi basis ta semdokodi yam tangai phade not on an ethnic line jaga jaga di magi district to the man bapu beta tax lo wa hore hai gum laiba bharat ki democratic setup si yam sana da bai dar sa adu gumsing si adoni district ki organization am di dakar di laide adu gumsi si akoi leminari ba membership punna tanaraga civil society sing अमुक्तंग खमिनरगा रिओर्गनाइजेशन अमा तौबदि याम तंगाई फदब्रा हाइबसु अइंगोंद फेलतोगे तरानी थोइसुबा मणिपुर विधान सभा तरुकसुबा मिफम ngasi लोइसिनख्रे ममांगथागी 38 दगी हौना चथरखिबा तरुकसुबा विधान सभा की मिफम असिदा पुन्ना सीटिंग मापन लैखि
ngasi aroiba nimita sabana tongan ba demand for grants taret pass tauki apunba lupa koti lising mariga sani kunipa henbegi demand sing adudi shiksha KFNPD water resources horticulture and soil conservation science and technology amasu economics and statistics ne ngasi loisingtiba budget mifam asida punna star question marphunipan hangki withdraw tawkhibana marini calling attention tara pukhatki loinena bill mapan puthoktona pass tawki haina adaksa thoksom saitabartana phongdokhi Manipur Pradesh Congress Committee ki President Kaisa Megachandra na hairi Congress MLA singna Vidhan Sabha ta pukhatpa wafam sing rajniti ki khudongchaba lawba nate wafam asinga si Imphal gi Congress Bhavan da pangthokpa pawgi mifam amada phongdokhibani mahang hai Congress MLA singna Vidhan Sabha da khananaba thamkhiba wafam sing ayaba pirektaba si laibak thibani tha si mapan da pangthokhiba Vidhan Sabha mifam da birodi MLA singna pukhatkiba wafam tabidabagi sabadi mapan thorkhiba adubu miyam da lan uhna bhona bigun haina Sri Megachandra na phongdokhi mak na hai birodi MLA singna tangai fadrabadi Vidhan Sabha da secret sitting phawba phamdona raija asta thoklib irangi matangda khanasi hain haijaki adubu wafam adugi pakhum amata pirakhidaba asi laibak thibani mifam asi ngasi aroiba nimitasu Congress MLA mangana adaksada aiba cherol me pisin ki haina Sri Megachandra na makhata na phongdokhi tabiriba pawasi loibaga Manipur Vidhan Sabha gi ngasi chathakiba mifam gi matangda Vidhan Sabha gi pawdum ama phangbegani masi hek loibaga jila ge city sandokani pawgi marak thatna atenba break ama Vidyanjali Vidyanjali ki kutangda lebak asibu seba tawbagi khudongchaba lawbiyu Vidyanjali asi Ministry of Education gi Department of School Education and Literacy na paikatpa school volunteer program amani program asigi makhada mipum khudimak natraga sangstan singna volunteer ama oina Vidyanjali portal da register tawduna government natraga government aided school singa hak thengna samnaduna makhoi gi loksing gyan natraga haithoi singthoiba natraga tongan ba polam sing portal asigi kuthangda mateng pangna begini Sarkar gi school singda awon ba puraknaba amasung Biksit Bharat oinabagi damak volunteer ama oina register tawbiu akupa marol Vidyanjali portal dagi khangba yagani paujinjari ba samagra shiksha Manipur tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Rajapal Lakshman Prasad Acharya na ngasi mak ahanba Bisnupur jila khongjata jila asigi All Minister Secretary ke relief camp ta lairiba mioi singa hak thengna unaduna makoine thengnariba awat apa sing yengsin kre khongjat aduda Rajapal da athuba matamda raija asida mahoksa pibem da hanjinduna santi pirak porakna bhone biu haina taksin ki maduda Rajapal na mang angam bathak honagin haina thajaba supi ki Sri Lakshman Prasad mafam aduda lairiba angang singi mahima sing tambada sangba ambadi sana thana problem sing su yenthoki Rajapal na hai और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा एक राज्यपाल के रूप में मेरी बहुत कोशिश होगी कि अपने राज्य में शांति सद्भाव सौहार्द यथाशीघ्र बढ़े पहले से हालात बेहतर हुए हैं और अच्छा हो जाए जिससे सब लोग शांतिपूर्ण जीवन जी करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनका जीवन उनका स्वास्थ्य उनकी चिकित्सा उनकी शिक्षा सब कुछ रेगुलर हो जाए ऐसा माहौल बनना ही चाहिए Bisnupur jila ge kwakta santhong da hangba relief camp da PMGAY gi health card sing yenthokre Rajya Sabha ki MP lesi mesana jawbagi nominee Thoksom Sarat Chandra na health card sing adu relief camp da lairiba mioi sing da khuchin nakhi Nisa gi mayok ta laine balai baksin ba thungna chathariba nasa mukta bharat abhiyan gi makha da ngasi none jila gi longmai kaithel da laiba Seror English High School da wasik lob gi thorom pangthokre Sandia jila ki district administration amde social welfare office ki miyang makha da su nasa mukta bharat abhiyan lesing ni kunwer gi palan tawki Kamjong jila da su district administration na ZEO amadi district social welfare office khusam na duna nasa mukta bharat abhiyan gi makha da ne sagi mayokta wasik lob gi thorom pangthokhi Har Ghar Tiranga campaign के मनुष्य ने Imphal जिला के district administration सिंधुना पुरमपात लेवा Star Sporting Club की लंपाक्ता की DC office complex फाउबा तिरंगा जत्रा सत्क्रे मधुदा DC जाऊन district level officer सिंह मधी staff सिंह सर उयाखी नोने जिला द सुहार घर तिरंगा campaign जिला आज की लोंगमाई के ठेल देखे हौदोखी
मिते इरोल एक लोइने सिलोन अपन बलुप मिलालना ममांग था जुलाई 13 जिरिबा म्यावना तंपाकी जिला सिंगदा कैटेगरी तरुक थोना पांगथोकिबा क्लास 1 दगी 10 फाउबगी महिरोइ सिंगी मिते मेक सांगदानोगी फोल आउटथोक्रे थास की तरह नेपाल मिला लिंखतखिबगी ngasi कुनिथोय सही कुनिथोय मपुंग फारकपगी थौरंग मरी लेनना JN Manipur Dance Academy Conference Hall पांगथोकदबा थौरम अमदा चांगदमनबा अदुदा मकोंग मथंग ताखरबसिंगदा मना मथुम सिंग थोलगन हाने मिलाना थोकपा जरोल मना हाइरी कक्सिंग जिला के मनुंग चनबा सुगुनु वापोकपी तांगजेंग खुनौ तांगजेंग खुंजाव कोरसान ताबी सजिंग खुनौ अमदि खोंयांगी मियामना लंबी सेंबिदबी मायोक्ता वकत मिफम फमख्रे वावगाई लामखाई टू सुगुनु रोड स्टेट हाईवे डेवलपमेंट एंड डिमांड कमिटी लंबी असि ngarang phawi manungda semba hobinaba mari leinaba singda taksinduna lakhibani mkhoi dabi thabak to onthoraktabadagi kongyan changthin bahawrakhibani makhatana miyeng sangbidrabadi bannamadi blockade yauna makhal kayagi khongjang changsilagani hairi Imphal West Jilla gi manung chanba malong kaithel gi konthokjum taba lambi asi cheyol agbi manungda sembidrabadi lambi asi matam kaktana thingjelagani haina wa phamadagi miyamna phongdorakli ngasi Malum Hawaii Maira Pai BMD Youth Affairs Club Malum Anina Sinuna Pangthok Paugi Mipam Amada Maira Pai BM Hai Lambi Asi Matam Kyangi Mamang the Sembina Marilena Basing the Taksinduna Lakli Adubangasi Hawa Sembiraktabana Miamgi Satok Sasinda Kudong Sada Bakaya Mayoknari Paugi Maraktana Tenba Break Amamuk Rolex tilat hidak si Manipur gi lokpham kaya da mai pak na sangeng tawraba tilat hidak ni Rolex si season bana mayol chikbi mana konsin bi phauda taba utong tin ngaroi ka bi marek angang bi waikup man bi ingelai chubi using sa nambi til mahi chupatil singdagi ngathok ngami mahuksa gi khalda akaiba amat pide aduga pampo bagi awaba ma suklai leiroi har natraga lengoi kharada yalaga hekta chaibi yare Rolex si adom gi manak nakpa tilat hidak yonba dukan khudingda phangbiragani Rolex Lomi Singi Asin Mamaru Akashbani Imphal dagi pau tabiri Raja Sarkar hayang athoba singi numit pangthoknaba sem saba loire thoromasi hayang ayuktegi hoduna Imphal gi moirang khomda leiba hisam yaisam pat amadi konung mamangda leiba Thangal Temple Complex ta haikat lekat tamduna hodokani tungda Kangla Uttarad Rajapal amadi Mukhyamantri yauna athoba singi maphamda ikai khumnaba utkani Apung oiba tharom Imphal gi biti rota leiba birte Kendrajit Park pangthokani Loktak pata lulang kai basakthi bimi ama hirakna duna laikhidre haidi thawdo odunga si ayu pung tailom tarakpada thokibani asiba haksang atu nuthil pung ani makhai tarakpa adoida phangi hairi State Council of Education and Research Training SCRT na sinduna state level folk dance and role play competition pangthokre thoromadu me ka bachinja sinarpagi maram amadi Machine Piriba Saitiang Habi Hiramda Lampel Pata Labor Councillors gi multi-purpose holding asi pangthok kibani. None Zilla the May sang nine Pangdribas Yang Sinminaba Kul Kuntana Saba Village Council long my Ariana Marilena Bassing Punging Sing Silakli Jilla Ashida May sang nine Laktabana Kudong Sadabaka Mayuk Nare Sayul Amagimanung the Packet Payaba Tharong Sing Pakatuna May Pangan Buhaina Marilena Bassing the Apple Tauri. All Manipur Bodybuilders Association Ambagi Meyang Makada Ukrul District Bodybuilders Association Sindona Hanba Mr. Ukrul Bodybuilding and Fitness Competition Kunmading asi pangthokre. Ukrul headquarter gi town hall the pangthok pa sangdam ba duda sanore kunmapana saruya ki. All Manipur Gymnastics Association Sinduna Satharak pa state level Gymnastics Championship lising ni kunmadi ngasi loisin kre. Taas ki tara digi sa tharakpa championship asida DGAB unit na sanagita kaman kun mga lupagi kunipan amadi sensing itara fangduna overall team champion oiki. Hauzik aroy bada maru pau amuhana. Mukhyamantri Nongthaman Biren Hairi Raija asida santi purakna ba mar amadi thado phuruki lusing basinga wari sanari. Tarani thoisiba Manipur Bidhan Sabha gi taruk suba mifam ngasi loisin kre sabagi mifam matam kaktana yei thokre. Congress Losingba, K. Megasandran Hairi, Birodi MLA Singna Bidhan Sabata Pukat Puafam Sing, Rasniti Kudong Sabalo Banate, Miamdalan, Hundabunarakpa, Live Tibani. Rajapal Lasman Prasad Asorian and Asimhak Ahanba Bistupur Jilai Kongchata, Relief Camp the Lady Bemusing Hakting and Una Cre, Amasung, Raja Sarkar Hayang, Atho Basing in the Midpang Toknaba, same Sabaloide, Pangluisari.